Yeah, ezinye zezinto ke ezibhlungu experience ejele njengoba kade ngishilo before ukuthi enye izinto ebuye cause trauma kumina ngisejele yilento yokujomba igazi noma inini lento ukuthi kuyagwazwana and kwenzeka nje noma kanjani noma inini usungalindele abantu abasobe bazi ilabo abasobe bekwinombolo because bayigebengu abantu bakwinombolo oshaya abantu bakwinombolo. In fact nje kahle kahle asithi bafo angazi iziboshwa zinamanga ngasibe kanjani iziboshwa zinamanga mfethu hey ngasho ukuthi enye into nje ngaphuma nayo lapha ukuthi abondlela abanamanga ngayo abantu abasejele ngaze ngaba nayo lento ukuthi futhi kahle kahle umuntu unamanga even nongela ngaphandle because ezinye izinto ugcina sewuyinothisa kakhulu uma ngabe usejele just because ukwispace esivalelekile but kahle kahle nje I think generally umuntu unamanga cause benke ngizwe izinto exoxa abafowethu lapha ubonza lo usenamanga enye into ebuyenza ukuthi umuntu agcina sexoxa amanga ilento ukuthi vele sihleli la and wasihleli la yabo mohleli asinje because khona into engihlale nabo more than 2 years more than 5 years abanye so sihleli nabo in a cell so nje wasihleli la sithi for unyaka kulo nyaka yini sobe sixoxa everyday ngoba sihlezi sivalelwe nawe la yabo so kugcina sekuphoqa ukuthi umuntu agcine seqamba amanga yabo because uthola ukuthi uzoxoxa istory mhlambe ngoMarch asixoxe le story hayi okay usikholo ngavele ngiqhubha isigwebo kuzothi mhlambe ngoJuly aphinda axoxe same story kodwa musuthi uyasilalela le story hayi man sesinamanga phakathi ke manje sesiedwe ezinye izinto ngenxa ukuthi ndivalele futhi nihleli la uzophinda sixoxe mhlambe ngoDecember same story ngoba phela zibe iphela indaba fanele buyekeze senayixoxe sezobe sesinamanye ama spices futhi asedlula lawa so awugcina uswajwayela manga ugcina uswamukele nje amanga amasejele ugcina sisewazi ukuthi no hayi la amanga into yakhona yaphathike besides lokho ke enye izinto ebeyinkinga kakhulu ile yokugwazwa because I always feel bad for ojele because usuke ujele usuka kakhe noma kubo ethu emsebenzini uyasebenza but impilo yakhe isuke sengcupheni because usuke engagwazwa noma yinini. So that was the very painful part engayibona ejele ukugwazwa kojele because ayiboshwa and into yadenza inkhuluma ngamanga sejele actually wena bavule ukuthi ukuthola ukuthi kunomuntu ophakamile yabo lo muntu ophakamile mosuthi uyazama ukulandela ukuthi bekwenze njani azaphakama bonke labantu abakwinombolo bazovela baphike bonke bathi abazi kodwa bebebazi kahle ukuthi yini le menze wazwagcina ephakama mhlawumbe befuna unyusela irank noma bekune story asenzile ngaphakathi enombolweni ade kumele axolise ngokuthi aphakama but mase uthi uyabuza awu vele kutshela kahle ukuthi ayasazi uyabheda lo futhi kusho bona kuqala ukuthi uyabheda lo uyabheda umgwazelana umunye umuntu yabo nje ubonze yila ngiyashawashawa ngoba bayazi kahle bona so wesinye segama esenzeka ke mina ngisejele sokugwazwa kojele okay bekuhlezi kwenzeka ukuthi uzokwazi ujele kudlule but there's this one engayibona kwangathi ngibuka imovie ke kuleya because kwaphakama iziboshwa ezi11 and lezi boshwa no yeah lazo 11 zagwaza iboshwa
if ingaphosisi zazi u21 ezathola amachaphazelo, and then namaphoyisa amaphoyisa awu3 akwazwa, and that incident iyodwa. Ake leyana ke ayiyona ke engavele ngathi hayi ngiyaqala ukubona imovie nje, ngathi ngiyaqala. So into eyenzeka isikhathi sokuphaka ekseni. So okay, story nami ngasithola sengisithola after ke nami phela bengibuye ngikhulume nabo ngale labo benombolo. So sengibuza ke komunye ke ongaphakathi enombolweni ukuthi bewenze njani kuze kusuke isiphihle esingaka. So seyangitshela ukuthi no, into eyenzekile lapha ya kukhona babexabene nama enye igenge ama 26 ayixabene nama 28. So kukhona umuntu okwenye lamagenge webulawa kwelinye ijele. So ukuze kukhokhe leso sikweleti kwakumele kwenziwe lesiphihli lesi kushayeke nabanye bangali kulaba abalimazelo wangapha. Okay, but uyayibona noma usiyibuka ukuthi igcina seyichaphazela nabantu abangahlangene nalento, because lantu abagwazwayo abahlangene nalento eyenzakalayo nalempilo ephansi kwalabo. So makuphunywa ekseni kuzobalwa laba, because yaqala abantu abawu3, yaqalwa abawu3 oyibona hlahla umsusa walokuphakama. Vele baphuma sebeyiphethe into zabo ecijile. Ecijile lapha yakhiwa inomngani ke lapha. Kathathwa ngisho newindi libulawa iglass, okho into ecijile uzokwazi umuntu. So sebezakhile into zabo, baphuma nje boyi3 bayalandelana. Then mabefika kulayini, then bavele mase sekuqeda kubala sekumele kusunywe kungenwe eseleni. Hayi then baqala boyi3 lona lo waya komunye, lona lo waya komunye, gwaza meqeda kuloya ugwaza omunye. Kwagcina sekugcwele namaphoyisa nabo bafike bagwaze baphinde basuke baye kwelinye baligwaze. Kwavele kwaba imovie kubalekwa kugcwalwa ilokhuzana iBene Plus, because into ebhlungu yabo makuthiwa kuyalokhuzwana kuyaphakanywa ugcina ungasazi ukuthi uzokwenza njani. So sithi ngiyabaleka ngawungena kwisele bangilandele bangifice khona bangigwazele khona. So ngithi ngiyabaleka ngiyale ngivinjwe omunye, ngithi ngiyabaleka ngiyale ngivinjwe omunye. So kunento ethi ke ejele makusuke kusuka into kanjalo vele uyoma odongeni kanje. Ngodongeni uzokwazi ukubona yonke into eyenzakalayo. But angazi kwenzakalani, yabo lento masisenzeka sesisuka isidumo, because yabo leyana njengoba ngithi kwangathi imovie kuba khona lesikhathi leso freezayo nje for like 3 seconds ovele ungazi kwenzakalani. Umqondo uvukele uthi hayibo kuyaphakanywa la. Then bese uyima ubaleka kuzama indlela yokuziphephisa. Bangasona ukuthi ijele yaphenduka. Hayi kwangesiyo ngoba lapha labana babeyibangele into zabo nje. So kwaba nje isiphihlo esikanjalo, limali inqwaba eziboshwa, limala ngisho amaphoyisa. Yo andike ibhlungu leyanto, because uyacabanga umuntu wakini uboshelwe icala ngalenzanga, and then mase fika ngaphakathi uzogwazwa esinye siboshwa simgwazele into angahlangene nayo, and then mase vele yafa. Mina sengicaba umuntu kade ngiboshiswe omunye into angayazi, mefika lapha usebulawa omunye futhi ngento futhi angayazi. So izona zonke izinto ezibhlungu ezenzekayo ejele. That's why kule video edlule ngaze ngathi mina if bekuthiwa akubuyisa udile kajele bengamele ubuyisele labantu abasejele abenza izinto efana nalezi, because awukwazi ukwenza into efana naleyo. Lo muntu omgwazayo awumazi ukuthi ungene kanjani le jele, ubhekene nasiphi stress, and wena usuzomedela inkinga. Ifamily yakhe yastruggle already ngokuba khona kwakhe ejele, wena futhi usuzomgwaza futhi
uthi family yakhe ayiphile ayikwamukele kanjani lokho lobo buhlungu nje bazisa bona ingane yabe isejele bosho into angenzanga wena futhi usuyayilimaza angiphathime kuthiwa usuyayibulala ke so yabo ebuhlungu lento enziwe abafethu lapha ya but ke ya mfethu ezinye zezinto lezo ezibuhlungu engiexperienceile ejele akwangekho mnandi ingcono kwami sengixoxa kanje it's very terrifying ukubuka into kanje uyibuka ngamehlo because phela even emamovie kusuke ku-actwa laphana kwanga-actwa kwakuliwa like abantu begwazwa because nalabo abanye bagcina sebejoyina sebegwaza nabo abakule genge yabo babejoyina wavele sebebona ukuthi hayi ziyasha nalabo vele sebeqalile sebegwazile labo bawu3 nabo sebeyajoyina nabo nento zabo so nabo sebeyafike bayagwaza nje bayagwaza yabo nje it's not a very nice scene ukuthi ungayibuka umuntu especially abantu abafana nami mina ngiwathanda ama-horror movies angiyibuki nje i-horror sidalwa sami scary movie angisibuki angizwa nje lento kanjalo so but ejele begcina sekungiphoqa ukuthi angibuke because kwenzeka lapha phambi kwami yabo nje ewesivile bunganqeni nje ukuthi nithi nihambele kuseni ngivuka senijomba igazi so nje it's very painful and abantu abazazi lezi zinto kanje that's why kulula ukuthi umuntu avele abophisa umuntu nje afakaze ngamanga ejele I mean enkantolo afakaze amanga ngomuntu then enye izinto ke futhi enzeke ejele ke abantu abahlezi bengibuza yona ile yokuthi izinto zifihlwa kanjani le yokunews kubizwa ngonews so ukufaka anything it's either ukuthi uphethe imali uphethe ifoni uphethe ini then uzoyifaka enqeni ngakuthi unews so I remember this ngingena kokuqala ejele ngiyakhumbula ngafaka kule cell emothi abantu bayilalele ya video engasekuqaleni la khona engafaka khona eseleni befuna ungiphuca amateki nejini yeah on that lawo maphara ngangihleli nawo lapho ngixoyiswa wabiza amaphara sekuze ngasho but labo bantu engihleli nabo lapho because babephila lempilo le yokugqekeza emzini abantu yokuntshontsha abanye behlala emgaqweni ngakho ngisenseke igama but labo bantu engihleli nabo because babe yilelo hlobo labantu elaziyo ukuthi ijele la kubo ayikho into ababengakwazi ukuyenza and babemesela ukuthi bafundise nami ezinye zezinto so enye izinto ababethi bafuna ungifundisa yona kwaku-news yeah so ethi wena fanele sikufundise ukuthi kunyuswa kanjani uze masinento esifuna ukuyifihla ngoba wena ubukeka uthembekile ukwazi ukuthi sifihle kuwena yabo so this other day ngaso isikhathi ngizangakagwetshwa ngisathi ngingena ukuqala ngqa ejele ngizophuma ngebheyili so bese kuthi umuntu lokhu ehamba enkantolo ebuye kuthi kuzosa kube ngakusasa ngizoya enkantolo bangitshele kahle kuthi uyazi indoda ayisesikubezele kaningi ngoba siyabona ukuthi sisahleli nawe la kumele ngempela sikufundise ukunyusa ngibona ukuthi la bantu ba serious la kuthiwa ke alright kusasa nje ubuye enkantolo mawubuya makwenzekile wabuya akuzobe sekucaca ukuthi hayi kahle kahle umunye wethu wena sihlala nawe la then sokufundisa bathathe insipho isigaqa lesensipho then basikhande kahle sithi asilingane nefoni lamafoni la ngizothi nganganayiphi nje mawuzokhumbula iNokia yakudala o1100 so sokuqala ngale encane ngiphe khona amafoni asemakhulu so asokuqala nje ngensipho encane elingana nefoni ukuthi then uzothi bayifake kuplastic ikhandwe ke kuthi iyakhandwa ifakwe kuplastic bese iyaboshwa uluku roll plastic roll mhlambe kawu3
then mase ugcotsha uvaselina-ke ukuze uzokwazi ushibilike then ungene. And ngizovuka mina ngiye enkantolo ngakusasa. Bayenza nje lento bayihlela nje ngihamba ngenkantolo seyibekiwe vele into engizofundiswa ngayo ungiuse. Yazi ngiyabikelwa ngithi la ngisenkingeni la. And into eyenza ukuthi ngisabe ukwenza lento abathi bazongiphoqa ukuthi ngiyenze. Ngase ngibone esinye isigameko kwenye iseli la khona kukhona omunye umjitha owanyusa ifoni. So meyinyusa ifoni futhi ayifake angithi uma uyinyusa lento kufanele wenze sure ukuthi njengoba ifoni ingaka imi kanje uyifaka ihamba kanje inyuke kanje ukuze mose uyikhipha futhi sewukhanula izophuma futhi kanje yabo. So lo mfethu wayifaka ifoni washo ukuthi wayifaka sekuphuthuma because sasishintshiswa ama section. Fanele sesiwe kwenye section siya kwenye section sonke thina sihlala kuleyo section. So uma wenza kanjalo sizothatha impahla zethu then before singene kuleyo section fanele siseshwe kuqala ukuthi asiphethe izinto ezingafuneki. Then uyazi ukuthi meke wasesha izothola le phone so ngcono ayinyuse. So angene suthi alokhuze ngenxa sekuphuthuma avela ayifake avela isonge nje ngoplastikana nje omncane avela ishuthe fast ngoba kwase kufika ojele bezoskipha ezindlini ayinyuse fast and then bese sithatha impahla zethu siyahamba yabo. Sasingahlaliwe kwisele yodwa ngesikhathi singapha sahlala naye ngale sihlala endlini kwenye section. So masifika ngale usethi wayikhipha ifoni isaphuma. Azabiza abangani bakhe laba akade ehlohlene nabo nabayikho into abazomsiza ngayo. Athi wayikhipha ifoni isaphuma. Kanti ifoni ithe mayifika ngitheni beyifake kanje ithe mayifika esiswini yavele yaphenduka yalala yathi yavele yasilanda yalala. Ayisaphumi manje ifoni sibambekile la ifika ihlale kanje. Kwaba mzuzu kwaphoqa ukuthi sekumele manje ayizwe esibhedlela ayicebe ukuthi hayi ufake ifoni. Then wagcina ke esehlinzwa kanjalo ke kuze kuzokhishwa ifoni phela. Waqala from lapho wagula ke wagcina senama piles because abanye abantu bagcina sebegula ngenxa yezinto ezifana nalezo ukufaka izinto la kungafanele ukuthi zingabe zingena khona because phela ifoni makhala ekhukhwini ukhale lokhuze. So izinto ezikanjalo ke abantu bagcina sebegula ke ngenxa lezo zinto. So naye ke lo mfethu wagcina segula ke. So abantu abaningi bayifaka nje engcupheni ngezinto eziningi nje because kufana nalento le khona into enke ngibone ekhunywa ngayo social media ekuthiwa i-lunch bar. Ngalo uyayazi i-lunch bar abathi abanye manje like usuke uzofaka entweni yakho esithweni sakho sengasese mase ufaka izinto ezama-beats then ukuze bathi basebenzela ukuthi umuntu esifazane ezulu umnandi. So le nto lana futhi nayo isuke ifaka enkingeni lo osuke efaka engcupheni lo muntu osuke efaka because abanye into ade yenzeka kubona because bafaka iziboshwa zifana zodwa ngithi so ingeke ukuthi uzofaka udokotela owazi ubusensitive bento yakho nosikhumba sakho. So into enzakalayo ke uthola ukuthi bazoyikhanda lento le efanele ngabe iba ama beats bayikhande ngesixubho. Uthola ukuthi umuntu uzothatha isixubho asika senza ama pieces amancane then mase ethatha ama pieces mase ayafaka ke. And ngesikhathi uyifaka lento angithi lento ayidalela ukuthi ifana bihleli lapha gcina seyibola into yakho and then abanye abantu uthola ukuthi umuntu useyakhala useyocela ukuthi ikhishwe esibhedlela ke ngenxa ukuthi vele lento ifike yahlala endaweni erongi and ifakwa umuntu ongazi futhi because uthiwe ngeyena udokotela
omunye ishistory esibuhlungu futhi esenzeka ngenxa yaleyo nto leyo wathi behlohlene bezofaka nawonaka amalokhuzana lezi zinto lezi amajalantiya lawo. So wathi ethi uzomlokhuza then ethi fanele amsike ngisayishutheka le nto. So wathi ethi uyamsika and then kanti uzosika umthambo wrong. Gcina into yakhe ingasasebenzi kanjalo. Esibhedlela nje sephila leyo mpilo. So izinto ezibuhlungu ezenzeka ejele lezo ke abantu abagcina beyifaka kuzona ke because sowungaphoqiwe izinto zakhona. So yeah, impilo yasejele ibuhlungu bethu.